Дахэнэгъуэ тележурналым ицӀэкӀэ къытхуэкӀуэ тхыгъэхэм наӀуэ къащӀащ Дахэнагъуэ и пшынэлъэ кӀуэцӀым ефӀэфӀу зэреплъыр, зэрыпэплъэр. АтӀэ ныщхьэбэ ди напэкӀуэцӀым дэ къедгъэблэгъащ Алё Светланэ зи унафэщӀ, абы къызэригъэпэща Ӏуащхьэмахуэ ансамблыр. Ансамблым и уэрэджыӀакӀуэ пашэ Багъ-Любэ жиӀэ уэрэдхэр зэмылӀэужьыгъуэхэщ. Ар адыгэ уэрэдыжьхэми, иджырей уэрэдхэми дехьэхыр. Икӏи жыпӏэ хъунущ абы уэрэджыӏэныр хъарзынэу къехъулӏэу. Абы къыдэкӏуэу ансамблым и къэфакӏуэхэу Хьэцӏыкӏу Дианэ, Плиев Асланбек, Жапуев Ахмэт, Мыкӏуэ Мурат сымэ Дахэнэгъуэ журналым къеплъ цӏыхубзхэм папщӏэ къафэ ягъэхьэзырахэщи, ди гуапэу ансамблым утыкур идотыр.